Medase mesamo akwa babiem edo Adom TV bedwam dwumade no eso yeda mo asepa o sabribia fidie no guso ada Adom TV a mo hye na yada sister Sunday bi oye guy yeda na se odi ahosepe no abrey de do so no ya Asem Yi Di Ka na ya na me hu niema bi o ho no ana titiu ne nkwanhia me retimi hu bebre na me bisa me ho questions said yes ye ebetimi ayewo nti say yewo na to wo because akwan no de bia wonso fa so ofa okono waba ti we busa ho se na ede ne si ede ne to so mesi ana obentin ebeka se nyame adom na ode yenko na ode yemba eno so nkire se saa wo mo anya nkwanhia firi mu enya pra no awurade adom ne na wo mo so da omo so na ontie eniema ase ankwanhia no dodo no a se de mpanimfo ka no ke betimi asia no kwan yo nti senyame dom ye boa ye danyane ne ye sori ne ye ba adwuma ya na de ne ye adwen se na me ba adwuma ye de na me ye enti saa question na so ohyenkani ani die mu a wo se nyame dom wo hwe so na de pache na wo sorry na wo ka no wa hwe se bibia ye kama na wo kotena stia no achia ya na adwen baye ene ba wotiri mu ya na de ne si wani so ohyenkani because wo ohyenkani ne de nipa be se duasa enkwa nyina ekura wo drobani ba kono enti se wotena ka no achi na wo kwa ya adwen be ne ba wotiri mu de na wo ka de na wo ka kire nyame de na wo ka kire wo awo ho e de na wo pese wo achieve ye bise ye ho sansem we se pa se ye sori ade chinye mu na bibia ye kama na ye ankasa ye bise ye ho questions bia e me se no so betimi a guide yen am ye bibia ye bia no ye de ani ana yamma ye ni akuhu baby ye sori sa abe normal routine I ma sorry me ho de rade me da so ma de ache me na ye kwa adwuma no saa em se no so ka ho binti ya na ye lose focus kakra edi nti na me kasa ye tintin se enkwanhia adoson pa ade achi bia foforosi eno ye de ye hu mpo no eno ye reported once no na de ye reported ye no so nti ya na wubusa ho se ya na cast na aye ye saa no kwanhia ne sia ya na sabia ne die mu ya na sabia ye mo na guma na se ye nnua ene gumu na ka pa tumi anya nkwanhia amoa te se entontra bi a ye hyeda de bo aboso obebusa ho se nti we na ni patim eni patimo yesre asa abaya no ma asa abaya kasa adrobafo enti se ye hwan na ye mfomso no ye hwan a ye koka omo se kwan na se kwan nya e kwan no ekum nipa because se kwan ne nya se wo senke ye to ye bo nti ade na kwan ne nye no rather no ekum ye na face ye kokwa ye kwan ne ye nso so e se ekum ye nti se de ye nya dai eye ha dwen pa o ye ka ni say no se bia wo hu nipa bi enwura mu wo hu nipa bi nka ho a ye ka ebe normal enkomo normal news reporting accident asi a ye ka se wo experience bia na wo hu nipa bi enfa mu bia ye ka no nsi ase enkwanhia na no aye den kwanhia na no aye den anu odin o ene nipa wu ma wo behunu na nensa etwa ne nan epushi akwhye ne yam adai adrobafo yesremo ayekasi o eni nyina so sometimes no say sia enipa na wawu omo mabak aye nkwanhia ne ya report enti die na esie afterwards edie na esie
National Road Safety Authority ni MTT de me kai say ye ne owura DSP Alexander Kwaku obi edi nkomo ma okasa bebre utie ne kasa na fantastic presentation kasa kama but ekosi say edi ne ye before framework no work no be ye adwuma no edi a ne ye ye wo lorry terminals bebre ye wo shenka bebre edi de mu adrobafo no sabi ye de wo mo fantetie mu e wo se ye de wo mo famu ana now be call shenkani ba kukura nipa be 30 ye nyina ye nkwa hye ne nsam na no ye monitor so o ko speed pa ye ka kire no won fi kura unya boss pe other passengers no kura be bo be yefo ano ka sempa na aye beifo mi wa sem kwanhia ni sia enye onipa no wo ka no nko a ye nyina o ne ntimedofo a wo teka mu aka yi ko speed seye waye din a wonka ye speed ya wo koyi wa hu sade ya wo ye nye overtake ya wo ye ya wo hu sa nye ya nti waye din ye ade na mom ye nyina ye nye one we no it's about time ye ba as a team ni ye nyina ye kasati o because ye busua ne adofo ewu won kwanhia mu no anu oden enrade ya nkokọ enkawado senkawada na matu obatan ne ma any other passengers enipa nwotwe ho no a ehona wo munyina ko enipa nwotwe o enipa nwotwe 8 enipa na ewo sabinyamwa enipa o kwahwe nkura mehe wenu ye ntime mfa nkyere mu sei tini ya bleble no no na kwahwe akura ba ko ne nsa na te ne nsa abako hai ate ne nan na pu akohyemu na che se adai ye kum ye ho sa hey mom ye hwe yo ene kura de ye bi phone lines no obi be yi hint ne ma ye se o se ekikime ye se adroba phone mu bi fa ekikime ayete se tablet bi na om de ato om tachere mase na ho no ho na e ba be hu enti wa driver wa wo ye sa ye ma ye se am wo high ena mi busa se high no e de o high a de na ba na adwum je se o hu no ho se like e wiase nyira ye ne dia abra wo kura nipa be 30 ede wo mu tu kwan na wo nko awo wo interesting ti enti o high sa na so mo nam kwan no so ayo mo se like ayi bi no wo mo nam so wo mu hwe na wrongful overtaking na wone wo mo ede akohia enka wanda enkokọ enka wanda na matu eho na enura nkwanhia no esi ohene medase enka wanda ei enipa tete o matiti oba tan no da ho na ne mamiensa basa ya na me yesi entimi nyima mo hwe sometimes I was say mu hunu bie emma nko a emma no ya 5 na nkra miensa nti abatan no wo mo mma kope bibia di madwadefo ku wo mo ye car no ye sprinter na said ye just unhu car ni shape sanya so o ma twere de ama unhu amua because oni trailer akasie ni bi or you overtaking chese ekwan wunim so wo wunim se kwan yi nye wo speed limit wo low so wo san car setre ho ana wuntime nkwa no wakan sinje mu na che basa na wo kum nipa ya de bia me ka se yen ya kurum ya drobafo no me sra mo ma no enkora no mo papa ekwa mo nka bibi ngu o masum station masters abaya title keke adwuma be na moye cars ni nyina akora tete enti se car na accident na akora nku a car no hu problem kora beku tetanus station master wo ton wanwan ekikimi ama odroba ni a wode nkrofo tu kwa ya ma na de lorry station ho na yo VC10 ho sabeka VC10 oni madokro twitwa bia no apepa na no abetena si achi na wo adwen be na wo tirim de no senkani wo kotena si achi no wabo na wo de ayi ba ko yo mo twen asra wo se ho ayi na wo sa de atala aso wo techere mase de na wo pese de asama because mo kum nipa ni wi a yanya hwe so far ba ko pe se kwa mbo ten story bi accident bi a esi wo Cape Coast kwan yi so a papa yi
ya de ne kwoto mu ye kire o de ne na begu fom pa chew eno pa na mahu yekum nipa free yankum nso aprakura se ye de wo ye hwe nya yi wo ba bed na beda busua so obi ananka okoba they say wo ba burden because of nkwajia eno ade ye say yes nipa say 10 omso aprepra wo ka de ka na ye nipa te ase na ye nyame pe na they say me kire say wo de wo hwe nya wo hu empempem bibi kura na da say na afidie ahyeki wo ai na ba ku bia no so si enra ana enrachi enra yese ka soa dese wo ka ni shape se no so on kia ni bi pure water kia ni bi na keta ka tie na me bi sa senti wona nipa na timu ana asa de yi adai ka soa ho adai de asamo de ni aka muntie National Road Safety Authority ni DVL ni MTT dem penifo mon lorry station ho terminal ho na mo nya adwuma no mo hwe ka we na nye driver no mo monitor hwe na ni aye ko na no aye bibi mo asi no because ye nipa nkwa ukoka na no buafu eno kura na twa ma wo no se me maka experience bi a chew those days temakwan no so alla chapa ka wutimu ase ni kanika dem ta no say discipline na dia sasa me se papa si me be hwe adapa me si a wo de mu nsime adai na ka wutimu wakoma ebeti ato yam saa ko si se nyame be ye wadom ebegina adai na wasa me tena ka mu na makoma ebo kim me si mewie ne manya BP kwabna me mu akwa be ame de e mareho chese Erade hu ye mobo ohu ye mobo nko na nra na nsan ya no kwabenya kwan yi so hai eno so pa kwabenya o ekuro yi mu okuro no mu ono so ayi Toyota Camry bia na eno so de ewura gata mu na otumu se minim ha wan kwan hia no esi like say across you know ne to ho no mu ne nanim ne hye gata nim na ne to ho no de adai wonam krom keke the speed is na mranti ya na ba ku bia meba ka ya eni cover ya chese sam brand here na nyame adom kakra bu nkrofo fa so toto cars no omo speed e different aso sebi adwene eni ni tirim na dai mutena sie na chi ya na dia samo a wo pese o chese wo ye hwan na chese dia yi ade chese wo impress hwan Jimmy kasa just oba konso no traffic na chi na ni mu Dirimi kasa eno so ache mota forest no mu ho eno kwa oba o okura yi bi range yi bi na chese binim be bia sister yi pen tabako na do vum no asa be hwe wanim vum no hwe wanim nti sa no de nesia be san obi nti wo hwe no ntimi nya na afi wo so avi aba wo na wudi ule mu no de nesia be san nti so obi na tom kokko wo kwan no ho a na wakotwi afa ne so na nsan ya vota ho ba bi me fi kro ni dini eno ka bi tea free adwane mu ema yi sire nyina atete atete wo mase wo nyina nyame na bo aye kura nka ewura fie mu wei wontu kwan yo wote ne dwa ho di ni dwa adai yaka we nyina monte wote makofa ikikimi ahya metechere mase eno sai ade energy na wuhia ai wo se okokum ni pansa it's about time I was afo ni nyina so omo tiase a I was mra no ni won mu die na ho to ne per straight to nsa won kwada ho adai nkunkum ni pasa sesem crofo life asori ni ba kwa brand here TikTok the last time obai ye twa na ba ko nkwanhia yamfa ngono bebre wo ho hu omo ye twetwa omo nan no omo nse yamfa ngo omo eye nkwanhia e de na mra ne ka fa ho enya hwe because anya obi busia ne media na yaje ne isa tie se wontimi nkoma kwabna aya reho if you are with our CP a mindset challenge growth mentality and until you be such that you know the unfortunate thing is that only a lawyer for reading nkoma almost say emrebia o man Ghana here say ye nyama o man itimi tumpon na konkan no samra no e wo honom but the danger in applying that law no amanyo sema ye dia be fore
emra ene amamuo amanyo sem ne de eye pa ene ye be ho mresanti nyina ba amanyo sem a enye papa a emanyipa enya saa kokuduro no se ombetu anamo a ene mrabo ebrefi se enwo susuanso no ye nye ho hwe no eno na ana ye nsua de nso si nsua de pa kasem se the immediate past year eye ade ya to ye no nka na montu bi a echesi nsua de aba ba ye nsua de afrika na de na ye jeans empty we don't have any problem apart from the growth mentality mindset a toto ano now what kura nipa dia tutu asem se wie na obi afa ne hudi na abeka che se enipa no afi ne yatimachi mu nwotwe anase ebinim so adwane o se mindset ya build a certain mindset bia emmoy nyina o kura central for ne de obofo timetina tv ni radio so trotro nsema ensem fata efa nipa hodo nyina all manner of people and they are being hailed mindset o kura ya ton apio e was station wa driver ni nya kuduro bra passenger for team e ko twa bi ama passenger for no so omo twa bi na so omo fa ho or the better stia da chi e she was station masters so sa kuro chichiriye no sa nya adwini mu nsachiraye ne ye bekoso aka ama na ba what do we do again seriously because ekura no de wa wo ye o de mention come back to no de wa ye ekura no o de hwefie wo ye monte so se wa ba mu obi immediately hwefie wo ye monte so obe kom ye no eni anamon pa na etu afa ho abepem sa abrewe edi ye wo a challenge because of the mindset. The mentality is not about growth. It's about the easiest way out every situation we find ourselves in. Because we catch you in paying for responsibility. Yeah, on my new for no so responsibility. Yeah, you said yes, yeah. Mindset. Because if you they are the matric also said 1989 year school. Na sebesi na Accra Kumasi road urologist for wu etitiro wu adofo wu abusuapanyin for afrimu enna na ajamu afrimu saa kwan na nkasa besi saa bere ye kasa yi de bia da nipa egu kwan so ezukwan no ye mfa de bia so iti ya manyo sem ne ya adwene na ye adwene no eye totally different from omaya say etumpon na ekodum pempen so a ya kwan so nkane abeba so ya driver for mo koba en na se for no na station master so na ko no mo de e tawul egu omuko wadi fufu a wati ade that's all dia akra bisa se dia no mo ye expect the challenge inti and one is sikajije yes se o ka se wo di sa ni wa we chia o ko bo National Road Safety Authority for o ko bo mo charge emfa o ko bo NCC ni kwa no logistics ko de ko education eti and so no maya agency here to say birth and deaths and now I'm for that connection for a passport a certificate birth set was a connection and such a sensitive thing paper to me short to paper the birth set a short to bear 3, 4, 5 months but I say this space ni na na air cost so brain na shortage no connection men so system no more so that is the country we are talking about mindset bibia jiegu mindset so compare say ye nyina no ye beba to a certain conclusion say they be ameka all of us that hit hard with ourselves but baby I be do no you hear a certain growth in our mindset no ye be pem so na ye den na car enko DVL it's road where the ebo cars ni nyina no what not can she throw through ma uhu form car ne ko form say kwan ne na mo awoko na so tokure eyirugu so eyiria ewura car ni makani na egu so kura direct wo ka kire mate kura wo mfiu ti se oni hanki bi dia wo te kra mo so ho afo ye comparison na ye na akwa amanoni no chen nyina ne say wona ye o madwene asi o kete say nipa bone 40 say ya bi o amanoni ho ndiye so ye behwe say emra ne ye be ne pampi na enim twi na enim adoa because how do my in red light ma and the edge not Thomas go from any channel so everything we are doing here the kind of mindset and mentality
You crow mu so no pa obi anonim dey yakra obi so no pa hwe obi a so ya dey say na body ken hwe pa pu hwe ta the oka mindset asema is the key to growth in this country but ya dwene na nkasa na obi tim the ambulance ekofa cement dia e kira wa dwene a ewo ambulance o da kolo du cement mi wa obi yare ye hia bi kura ma no kura ye nya cement mindset iti ye kasa anema we a na ekura ka ahwe ase na nse ewom ana emu ewom ana nipa ekọ ne enko driver ne meji ye ko pagya mo ne nsa no mindset it's the mindset ti mesro sustain us with some of these conversations for instance if you are the buyer na odi enkwanhia ho asema ba a lawyer for hand say practical people former member a menacing crutch for so I'm sure they will walk us through some of the experiences that they have experienced and what they know. Na aboama yan community me shape because adwene na ewom sisi no obia at age 20 obeso koto down trasako at age 22 obeso own a fleet of fleet of cars so as a fleet of cars cars no uncle pet Toyota na say to be emfetronko ono target Bugatti mo ne sa cars no na okope biato high end cars no okope biato. So it is your mindset, even how to be successful. No, or minor kasa trasebia to a ehupa. So person ye Ghana ha atenye in kontompo enya no kwafo we will be a many patriotic. Now if we will be a the fa amanyo sema eni nyina so no fa bata ho. Nti wo A and B sa nyoma we anama we are successful in this country. This is where we have got into. Atenye number 1. Dishonesty number 2. Unpatriotic number 3. So what I say, be overly partisan. The impunity in this country, mindset. There no be any illegal mining. No social media. Now as I say, you abrese a person, you reclaim no. Ono di a year since you say. Oh, trust I can't say Mr. President, oh Pabra. You know, but she I am. I want to say. Mindset. Be a more to cross. I don't know you. So on mind so yen so we no ye nya hu hwie o e hu so so de we de one na ka say a tip of the iceberg we de kitua bi na dia pono ye na ye wo so prede sa hwe nkwada ketesi o mu suku na hwe nyoma o mu ba social media kwada kitua maiwa o mu suku SHS na hwe nyoma o mu ye ni akukuduro edibeto social media no o mani mfa if so onu akwada no SHS once SHO o si ama kwan o ye begiji mu kunu e da social media enim school wo e wo feel na obi a hwe na akọ sometimes I don't know what our gender ministry is really how is working around the social welfare system. I don't know how they are working around this. Iti o ka se u jamia maybe ye ka ma 9:30 abona for yapo mindset odo obi akoto adwuma mu kra no no wadom na wasra wa wo na Ghana adwuma ye ana private man adwuma ye no okọ adwuma na say report to 8:30 obeba 10 o'clock now sorry for adwuma no be 1 o'clock wa pon for the day but the panic complaints at times are tough. Mindset you cannot punish anybody because of NDC and the government places in there and shall say no and enya nature say bibia be to so akosa because ya gia to mindset. Go with your NDC, you don't upon one graph car problem about Okoko board, Uraha, Ufaha, one to fetch him in a cocoa board, to fetch him. Yes, I think. It may be a baby, it is jamming now. My job one quite. I'm a man called mindset. Mamma Cows, say, if free neckwe, we no fear for no answer for assemblies, maybe I'll call a man paying question. Go now, Tinachi. A privilege. Mr. Assembly from Batako, fresh one, movement national service. A farm. Oh, okay. Omonko, please. Obi na evidence ni. Wa say e bo. Omo ya afina ko ya nyini. Na na ka say nyini na share bo. Afina o nyini. No, we say na share bo. Ni ko le chalo picture. Na ka say me na ma ba ja kokoko. Me nkoda. Ora mi ame de bebro. Mama mayo ane dia bro. Edi
so akoko pa ya feeding ye national service for no by the time we Monday na I akwaji biara ye me meji Code Franco say ye tu ni boom the Code Franco very good prices you know we are strong me say atama me we be me tasty ye me hu ye jimi ti me hu dance me nua ba ni nkran ha intimidi akoko ma wa okọ oni wadwane ye busa abra se o debi oni nkran abra me akoko ma okọ no we o de fabra o nya de be ross ma bra be okoto de e o de ba so ma me nua ba